Kumta, tadi tekran dua dia tekran lah beban, panai kublai yang orang yang Kyrkhu nak bentai masa pendor kam, ni kesenta kecuali, kerana mereka jain masuk ni bukan mana, layok sekawai di dalam peralatan layok style kan kawai pada kejain, tapi mana ni macam lalu pada jawab kali di dalam lain sekawai cuma dengan Kyrkhu nak bentai Chasuble. Play trying to not get poker on, ya kali Chasuble ke jainnya, kapag sependor kam nagabenta ke kanya ke kriam jong ilego agani ke jaga. Kyrkhu berpeskan ru ya kali ke jainnya, kapag setap ya kali kedua, agaban penlong ke jipnya, agaban mami hidal jain mensawan penlong tamnet ke senam ke joni. Kerana pergi bersport, komedi formen siam. Kimshan lagwa wa tambal pen benaye ke kerteng ke jongki doai ke bahage jinjar jar men Kyrkhu ya ke ye ke sen jongki ki kon ti jongki bagi jintmo ki babha jongki baro do pen ken tam putrai o makila ai na ka benta ka buram jongki do pen ken tam ye ti tiar na ka benta ka buram jongki ya ke sen ka doai ke jongki Patuai dengan ibu berkuat dengan tam jom kapalan dan Kyrkhu berdon do beresni ba tam kaburam jom ni kan pau deng bagi ditiar ni pa ni kene do pres udrai jomi kaburam au pa kadau ko sen ko no play berdon bol Kyrkhu ya di jainnya ya kini di jalan kita mengesahkan kam, nak bentang kekenyangan kriamupa, pon mensian berkor, amen. Then hari ini bor pada ngintip dia kerteng jom ini kita hai sngewbha, kita pas ngomo yoglei nak bentang kinong le mahal joni kini apostol, kini senang jom Jisu kita le paham, yang kini kesentar, nama ngintip pakai kesentar joni, dari kaparish. Pemelong kiwe di parish Rehane, ilai kacaka joni way by way, but iyo iye baro de jingye no senyang jombi, de bokta ngani ko ye thapti na de benda ni ko. Amen.